Вітаем, сябры! У эфіры «Раніца з Белсатам» і мы, Светлана Зеленковская і Анатоль Шырвель. Сапраўды, і сёння нядзеля, 24 траўня, нас чакае вельмі насычаная падзеямі, вострымі тэмамі і цікавымі людзьмі. Раніца з Белсатам. Дазнаемся пра новыя спосабы махлярства ў Беларусі. Пабачым, як праз ядравыя вучэнні на гэтым тыдні змянілася стаўленне ўкраінцаў да беларусаў. І паразважаем, ці Светлана Ціхановская паправіць адносіны між краінамі падчас свайго візіту ў Кіеў. А яшчэ атрымаем парады, як у любым узросце пачаць паспяхова бегаць марафоны. Адкрыем для сябе файную сямейную гульню петанк, не толькі сямейную. Ды і дазнаемся, як дзякуючы беларускай мове польскія выпускнікі паступаюць света ў найлепшыя універсітэты. Вот так вот. І гэта далеко не ўсё. Самае карыснае і цікавае, што мы запланавалі для вас сёння раніцы. А спачатку пытання дня. Якім спортам вы хацелі б заняцца? Проста для сябе, або каб зрабіцца прафесіяналам? Самастойна, а можа з трэнерам? І што вас дагэтуль спыняе? Пишите ваши отказы в комментариях под трансляцией на канале Белсат Лайв. Это вот тут вот. А коли маете пытанні ды сумнівы, звязаныя з заняткамі спортом, так само пишите. Ну вот я особисто думаю, что не кожным спортом уже там у любым узросце можно пачаць заниматься. Ну хіба что петанком. О, петанк это здорово. У канцы эфира на наши пытанні професійна адкажа сапраўдная чэмпіёнка Еўропы, спрынтарка беларуская, якой мы ганарымся, Крысціна Цімановская. Цімановская, мы чакаем вас. У Беларусі выбуховы рост махлярства. І кожны з вас, напэўна, не раз уже быў атакаваны званкамі так званых работнікаў банку. Мне ўжо званілі некалькі разоў, реально, на украінскай, на польскай, по-беларуску спрабавалі сам, но я іх раскусіў. У кожнай сям'і хіба што ёсць сваяк, які купіў за шалёныя грошы магічны фільтр для вады, альбо цудадзейныя бальзамы з алтайскіх траваў. Ёсць нават людзі, якія дагэтуль захоўваюць акцыі МММ, памятаеш такое? Так. І спадзяюцца на прыбытак. Анатоль, гэта ўсё олдскульныя метады, а махляры цяпер вельмі спрытныя. Яны раней за праваахоўнікаў і за ўсіх астатніх простых грамадзянаў засвойваюць новыя лічбавыя тэхналогіі. Падрабязнасці ў сюжэце. Глядзі. Сучасныя крымінальныя хронікі ў Беларусі ўсё больш нагадваюць сюжэты навуковай фантастыкі. Калі раней класікай жанру былі прадаўцы дарагіх фільтраў для вады ці цудадзейных алтайскіх траваў, то сёння злачынны свет цалкам перабраўся ў інтэрнэт. Ашуканцы асвойваюць высокія тэхналогіі з такой хуткасцю, што і праваахоўнікі, і звычайныя грамадзяне проста не паспяваюць за гэтым лічбавым прагрэсам. Галоўная зброя сучасных аферыстаў – штучны інтэлект. Шаблонныя тэксты і званкі ад нібыта службы бяспекі банка адыходзяць у мінулае. Цяпер на піку папулярнасці тэхналогія кланавання голасу. Злачынцы спампоўваюць кароткае відэа ці галасавое паведамленне ахвяры з соцсетак, а нейрасетка стварае ягоную дакладную лічбавую копію. Пасля гэтага чалавеку тэлефануе праграма, якая ідэальна імітуе інтанацыі ягонага дзіцяці ці маці з просьбай тэрмінова перавесці грошы праз нібыта бяду. Але адкуль злачынцы ведаюць, каму менавіта тэлефанаваць? Поспех сучасных афёр трымаецца на кропкавай персаналізацыі. Праз пастаянныя злівы розных інфармацыйных базаў у інтэрнэт махляры часта ведаюць ваше імя, пасаду, сваякоў і нават марку машыны. Галоўная мэта такога лічбавага кантэнту не проста ўзламаць тэлефон, а ўзламаць псіхіку чалавека. Ствараючы штучны стрэс і дэфіцыт часу, ашуканцы вымушаюць ахвяру адключыць логіку і дзейнічаць на эмоцыях. Каб захаваць свае ашчаджэнні, эксперты раяць 3 залатыя правілы. Ператэлефануйце самі. Калі ў месенджары піша начальнік ці сваяк з дзіўнай просьбай, набярыце яго па рэальным нумары. Другое, ігнаруйце спасылкі. Дзяржаўныя органы краіны не дасылаюць спасылкі на аплату. І трэцяе, кодавае слова. Пры найменшым сумневе задайце суразмоўцу пытанне, адказ на якое ведаеце толькі вы двое. Ну і вось з намі на сувязі Мікалай Квантальяні, эксперт у лічбавай бяспецы. Вітаю вас, Мікалай. Вітаю. І першае пытанне. Доброе утро. І першае пытанне, якія лічбавыя тэхналогіі не выкарыстоўвае, усё роўна мэта любого махлярства, каб людзі аддалі свае грошы самі, уласнымі ручкамі. А ўсе тэхналогіі толькі для таго, каб людзі аддавалі іх без сумневу і без перашкодаў. Ці не так? Ну, технологии всегда развиваются, и их можно использовать во благо либо во зло. То есть они не хорошие, не плохие. Как и если мы говорим про дипфейки, что это можно использовать для того, чтобы кого-то обмануть, но, с другой стороны, можно и использовать для развития тех или иных сфер человеческой жизни.
А вот телефонные звонки от банков, поликлиник, собесов, апошнім часам нават ад аўтаінспекцыі. Самая распаўсюджаная схема. Махляры маюць пра нас, атрымліваецца, усе дадзеныя, дык адкуль яны бяруць гэтую інфармацыю, я не ведаю. Это што, прадаецца свабодна на якім-нибудь даркнеце ці дзе там? С одной стороны, да, мы говорим о том, что есть базы данных разные, которые продаются в Даркнете, но с другой стороны, мы пользуемся слишком большим количеством сервисов. То есть наши разные приложения, которые стоят на телефоне, они собирают определенный объем персональных данных. Каждое из взломанных приложений, которые утекают в большую базу данных к мошенникам, могут быть использованы против нас. То есть это и имейлы, имена, фамилии, дата рождения. А плюс представьте, сколько информации мы выкладываем в социальные сети, не настраиваем настройки приватности в любых наших социальных сетях и мессенджерах. Соответственно, это все публичная информация, которая с легкостью достается мошенниками. И в принципе мы можем говорить о том, что есть те компании, которые занимаются профильно сбором данных и агрегацией их. То есть, условно говоря, если вы знаете, есть чат-боты по пробиву, то есть ты спрашиваешь имя, фамилию, получаешь определенный набор данных. И, в принципе, это то, что стало общедоступным. То есть вам не нужно быть супермошенником. Это может быть ваш сосед, который может использовать эти данные для того, чтобы вас взломать. Ну вот я подумал, откуль даведаліся данные ўсіх беларусаў, недавно махляры, которые быццам бы ад імя аднаго са спісаў выборных на выборах у координацыйную раду разослали беларусам у Польшчы амаль усім запрашэнне галасаваць. Але гэта не рассылаў спіс, гэта былі махляры. І вот яны адкуль маглі гэта даведацца? У чат-бот усе прабілі, але ж гэта вялізная колькасць людзей. Ну, як бы... Тут важно посмотреть, как они могли это получить, потому что утечка таких... то есть можно взломать базу данных сервиса, которым пользовались голосующие в КС, допустим. Либо это были любые другие источники информации, регистрация на какие-то конференции, семинары, публичная информация. Возможно, они состояли в одной общей Facebook-группе, в Telegram-канале, где ушла информация. То есть здесь, с одной стороны, вот эти вот базы агрегируются достаточно просто. И плюс не забывайте, что если мы говорим о белорусских спецслужбах, то у них есть достаточно большой объем информации со стороны пользователей, которые они собрали за последние 5 лет нескончаемых репрессий, забирая конфисковые устройства, выкачивая информацию, адресные книги и так далее. Угу. Недавно махляры выйшлі на новы ўзровень. Паглядзіце, працаўнікі Гомсельмаша атрымалі асабістыя паведамленні быццам бы ад генеральнага дырэктара. Маўляў, будзе нейкая праверка. І атрымліваецца, махляры ведалі, у якой сетцы адбываецца камунікацыя. Давайте видео поглядим, у нас, здаецца, оно есть? Да. Давайте. Махляры пачалі паляванне на супрацоўнікаў Гомсельмашу. Ашуканцы ствараюць фейкавыя акаунты ў тэлеграме ад імя дырэктара навукова-тэхнічнага цэнтра. Ахвярам пішуць пра нібыта праблемы з дакументацыяй на прадпрыемстве, а пасля тэлефануюць, каб сабраць персанальныя дадзеныя ды выканаць пэўныя інструкцыі, пасля чаго ахвяра губляе свае грошы. Ну и вот як будзе у таких выпадках, калі вам тэлефануеце, піша быццам бы афіцыйная особа, неяк можна іх верыфікаваць, і не ведаю там, каб мне прыйшоў ліст ад махляроў, які яны напісалі ад імя кіраўніцы нашага тэлеканала, у маю пошту службовую, я, напэўна, і не падумаў, што трэба правяраць, ці гэта мне дырэктарка напісала. Вот як верыфікаваць, як усамніцца, я не ведаю, якія прыкметы могуць быць там, вушы нейкія тарчаць, не ведаю. Самое важное — это заранее договориться про каналы коммуникации, потому что Telegram, если мы видим даже на скриншотах, которые из Гомсельмаша, то махляры, когда пишут сообщения в Телеграме, они используют похожие имена. То есть они создают отдельные учетные записи, соответственно, они заранее собрали информацию, кто является в структуре организации, и, соответственно, они знают, кому писать. Скорее всего, ушла какая-то контактная база сотрудников. Соответственно, они знают, от кого писать, кому писать, и мы видим, что достаточно продвинутая атака с точки зрения того, что перекидывают на человека, который звонит, и, соответственно, мы понимаем, что фактически это целенаправленная атака на определенный институт.
Поэтому может быть собран большой объем данных, идентифицированы все сотрудники, проверены их социальные сети, выкачана информация из вот этих вот взломанных баз данных, и, соответственно, тогда атака наиболее эффективна, потому что ты знаешь, от кого ты пишешь, кому ты пишешь, какая ситуация, есть ли дети, нет детей, какое жизненное, материальное положение. То есть ты собираешь достаточно большой объем данных, и плюс не забываем, сейчас есть искусственный интеллект, который позволяет это достаточно активно агрегировать и использовать, и у мошенников есть свои модели. У мяне, напрыклад, была сітуацыя, калі мне ўзламалі тэлеграм і просто на маю эмпатыю выкарысталі. Маю эмпатыю, калі я на больную дзяўчынку хворую вырашыла там нейкае смс скінуць, заданаціць, так. І пасля яны ўжо прасілі грошы ад майго імя у моих всіх сяброў. Я памятаю, як у нас адразу разошлась інфармацыя. Святлану ўзламалі, не адказвайце на яе паведамленне. Ну, гэта камунікацыя адразу мне выклікала падазрэнні, тое, што прыйшло ад света, тому што яно не падобна было на тое, як яна піша. Але ж, а калі табе піша чалавек, я не ведаю, ты з ім кантактаваў там, да гэтага разы са два там, і не ведаеш нават, як ён камунікуе, як вызначыць, якія ёсць прыкметы вось гэтых махляроў, не знаю, у тэлеграме там. На што адразу трэба звяртаць, не знаю, спасылкі шлюць там, ключавыя словы нейкія там, што яны там. Я бы отметил две вещи. Первое, это в том, что если вас взломали в Телеграме, проблема заключается в том, что всю вашу переписку выкачивают для того, чтобы использовать ее в последующих атак, либо продажи на тех же самых черных рынках. То есть вся коммуникация со всеми людьми, адресные контакты вот Telegram. И, соответственно, у нас есть одна проблема. Это вот эта вот база коммуникации ушла, включая файлы, переписку, голосовые, и голосовые особенно, потому что их можно использовать для дипфейков, чтобы просить от вашего имени денег. И второй момент. Получается так, что кодовые слова — это хорошо, но их нужно заранее договориться и запомнить, что когда что-то подозрительное, у нас, соответственно, включается режим, когда мы спрашиваем кодовое слово. Потому что мошенники, видя предыдущую переписку, могут вести себя и коммуницировать с вами так же, как обычные пользователи, которые вы знаете. Здесь я бы сказал так, что самое основное, на что давят мошенники, это, конечно же, какая-то кризисная ситуация, и вам нужно ответить, переслать, передать код здесь и сейчас. Основная линия защиты — это не паниковать и не реагировать. Если что-то срочно-срочно, вы это ставите на паузу, проверяете по другому каналу связи и потом, соответственно, делаете какие-то выводы. Спрашиваете у друзей, родственников, знакомых этого человека, все ли хорошо, может ли этот человек просить о помощи, деньги, присылать что-то, за что можно проголосовать, либо перейти по ссылке. Але вось кейс, калі махляры здолелі зламаць іх тэхналогіі праверак. На гэтым тыдні беларус распавёў у сеціве, як да яго патэлефанаваў быццам бы працаўнік банку і пацвердзіў сваю асобу праз паведамленне СМС, которое у ягоным тэлефоне з'явілася ў ланцугу рэальных СМС ад гэтага банка. То бок махляры здолелі так удасканаліць свае лічбавыя сістэмы, што яны зламалі абароны рэальнага банку. Як гэта так атрымліваецца? Такое магчыма? Я могу предполагать, что, скорее всего, мошенники, они знали пользователя и его какие-то данные для входа и запросили получение официальной смс-ки от банка. То есть, условно говоря, когда вы авторизуетесь, у вас приходит код авторизации в ваш официальный канал коммуникации. Технически это также возможно, могут подделывать номера и присылать сообщения от самого сервиса, но здесь это немного более продвинуто, и с этим мы сталкиваемся намного реже. То есть намного проще, допустим, как взломать пользователя в Телеграме. Ты пишешь от имени суппорта Телеграма, говоришь: слушайте, сейчас код придет, вы мне передайте, и мы вас спасем от неминуемой гибели или неминуемого взлома. Пользователь сам передает код, и его взламывают. Потому что он сам передает ключ от своей цифровой жизни. Цікаво. А тут, атрымліваецца, прыйшло паведамленне
как бы утэчку, да, у которой былі ў чалавека да гэтага паведамлення ад гэтага банка, то як яны гэта зрабілі? Ладно, там код прыйшоў, то прыйшло паведамленне нейкае, што чалавек пацвердзіў, што гэта ён, і яно прыйшло акурат у тую тэчку, у яго сховішча смс-ак на яго тэлефоне. Як яны маглі так зрабіць? Причем у тую ж самую не нешта новое написано, там, не знаю, там, ПКО банк, які там Сантандер, а вот конкретно у точку, где ранее была переписка с этим банком. У СМС. А что пришло? Что пришло поведомление, что такие-то, такие-то, наш супрацовник... С таким прозвищем. Да, с таким-то прозвищем. Он реально супрацовник банка, и вот можете подтверждаем, что он наш. Хорошо. То есть тут тоже, то есть это получается, с этим пользователи сталкиваются реже. Это называется технология SMS-спуфинг, когда пользователь подделывает номер, вот этот вот короткий номер, по которому можно получать сообщения. Я бы сказал так, что, то есть базовое решение в этом получается, что мы не доверяем, если нам звонят. То есть, смотрите, у банка, у Google, у мобильного оператора очень много пользователей. Соответственно, с точки зрения, если что-то подозрительное происходит, намного легче пользователя заблокировать, и потом пользователь доказывает, что у него там с паспортом фото прислать на e-mail, позвонить, прийти в офис и так далее. Соответственно, здесь я бы говорил о том, что фактически любые звонки из банка являются по умолчанию подозрительными. Любые смс-ки, которые приходят, не являются верифицирующим фактором, потому что, с одной стороны, технологии развиваются, а с другой стороны, мы слышим постоянные истории, когда, допустим, взлом происходит на стороне провайдера. То есть вот недавно, если вы слышали, в Литве взломали госрегистр, и, соответственно, злоумышленники выкачали 600 тысяч записей. Літаральна на днях, учора ці позавчора, по-моєму, про гэта паведамлялі, да. Я так само звярнуў увагу, што ўвесь час нехта спробуе мой Фейсбук узламаць. Увесь час там з рэгулярнасці раз у тыдзень мне прыходзіць запыт на мой верыфікацыйны код. Гэта значыць, нехта ведае лагін, нехта ўжо там пробуе падбіраць пароль. Я просто хочу праз экран звярнуцца. Перастаньце вы ўжо гэта рабіць. Вот. Да, але ёсць такі кейс, который не такі смешны, як мой, да? Вось 2 гады таму у інтэрнэце прогремела літаральная інфармацыя пра выпадак з беларускай журналісткай, якая зараз жыве за мяжой. І давайте паглядзім відэо. Вот такая гісторыя. Ашуканцы могуць выйсці і на відэасувязь. Для гэтага яны ствараюць цэлыя дэкарацыі, якія імітуюць кабінеты сілавікоў. Злачынцы выкарыстоўваюць вельмі пераканаўчую манеру размовы. Спрабуюць запужаць ахвяру і вымусіць яе зрабіць патрэбныя ім крокі. Да таго ж махляры могуць выкарыстоўваць сапраўдныя базы дадзеных сілавікоў. Да, і вот кейс які быў, значыць, да журналісткі прыйшлі пад выглядам супрацоўнікаў КДБ нейкія там мошеннікі, і яны да маці журналісткі, да, прыйшлі. Яны зрабілі ператрус, яны там яе пужалі, всяк шантажавалі, казалі, вось трэба, каб вы грошы заплацілі, або будзе справа там і так далее. І гэтыя гісторыі, гэта не адзінкавая гісторыя. Мы ведаем, што да беларусаў у Беларусі зараз з-за іх родзічаў за мяжой прыходзяць вось мошеннікі, спрабуюць шантажаваць, і бывае, людзі аддаюць гроши адрес, там, и так далее. Дачка за мяжой. Яны все ведали, всю информацию. Здаецца, что... Да, так вот, что атрымліваецца, что база КДБ дзіравая, ці КДБ некаму свядома аддае там нейкім бандюганам інфу пра родзічаў, которые жывуць там у Беларусі, маюць некага... Что тут, як это увогуле можа быць? Ці тут таксама просто все локальна? Да, с одной стороны, это может быть одна из технологий запугивания с точки зрения белорусского КГБ. Скорее всего, есть общедоступные источники информации. То есть есть база политзаключенных, есть база экстремистов. И это публичная информация, и, соответственно, злоумышленники могут посмотреть. И плюс помните, что было много утечек баз данных. К
примеру, было, я не знаю, с 2000-х была база мобильных телефонов, где ты можешь посмотреть номер телефона, имя, фамилию, прописку и так далее. За счет того, что эта информация постоянно обновляется, мошенникам намного проще использовать социальную инженерию. И вот в этом случае я бы сказал так, что атака была более продвинутая и более организованная, потому что она гибридная. Ты, с одной стороны, собираешь информацию, а с другой стороны, ты, соответственно, представляешься сотрудниками милиции и, соответственно, проводишь какие-то оперативные действия. И тут я думаю, что на самом деле с точки зрения милиции белорусской и КГБ было бы намного важнее задержать этих преступников, потому что, ну, получается, кто-то работает на их территории. Ну так. Эх, а я только хотел запытаться про чек-лист парадаў. Ладно, гэта будзе, значыць, у нашым СММ уключэнні тады. Дякую вялізны, Мікалай. Вялізны, Мікалай. У нас на сувязі быў эксперт у лічбавай бяспецы Мікалай Квантальяні. Далей у раніцы мы пагаворым пра махлярства глобальнага маштабу. Як пасля ядравых вучэнняў гэтага тыдня да беларусаў пачалі ставіцца жыхары суседніх краінаў. А таксама мы пакажам польскіх школьнікаў, якія здаюць экзамен па беларускай мове. І гэтым ім дапамагае пры паступленні ў лепшыя універсітэты. Не прапусціце. Ну, а мы цяпер пераходзім да Андрэя Сульжыца, амбасадара раніцы ў беларускіх соседках. Чакайце, наоборот, амбасадара соседак у беларускіх у раніцы. Ну, неважна, што на тыдні абмяркоўвалі беларусы ў інтэрнэце. З гэтым пытаннем мы бяжым да нашага Андрэя. Вот так, дорогие белорусы, для того, каб не потрапіць да махляроў, лепей самим все спрашивать. Вот я, напрыклад, каб отсеять фейки, коллеги, заўсёды сам залажу соцсеточки, все проверяю, гляжу. И усім пишешь коды всякие, типа, пришлите мне деньги, да, там, перший, идешь на опережение, не? Куды ж там? Карацей, я проверил зноў-таки, як заўсёды, все беларускія тиктоки и так далее, и инстаграмы, и телеграмы, и теперь пришел для того, как показать вам, вот. Что самое свежее отбывалося у беларускім интернете цягам гэтага. Потому что ты добросумленный. Конечно, да. Але нехто будзе вам писать, это мне Андрея просить грошей, мать на вачах, это я. Так, ой, нет. Ну что ж, по белорусских городах пройдемся, и вы ведаете, что все наши города маюць свой некий своеасаблівы вайб, тым ліку і, напрыклад, мой родны Менск. Нават тыя раёны, што будавалі там 70-е, 80-е, 90-е, нават пачатак 2000-х, да і цяпер не асабліва. І тыя вот наши окраины, з якіх, до речі, і я вийшов. А ти з 80-х? Нет, я з 90-х. Значит, і все яны няхай троху выглядаюць аднолькава, наши з вами раёны родныя. Няхай тынкоўка давно уже адляцела, фарба выгорела, але все одно свая некая прыгажосць. Не, у меня усход. На ўсходзе Малиновка, самая красивая в мире. Я з Малиновки. Так вось, і зараз Малиновку мы і побачым. Значит, один з блогераў, што любіць пабалавацца са штучным інтэлектам, ён пафантазіраваў ды прадставіў для нас, як бы выглядалі наши вот этыя класічныя бедныя 9-павярховікі ў спальным раёне Малиновка у розных архітэктурных формах. Вось давайте паглядзім на это. Вось класічная маліновская 9-павярхоўка ў стылі ампір бы выглядала, напрыклад, так. Прыгожа. Вось у нас тут готыка, вы паглядзіце только где-нибудь бы уявіць сабе на 4-й Малиновцы. Я б там жил. Да, а в барокко не хотели бы вы жить у Малиновцы, вот тут таким, ну, рококо, степленько, конечно, але все-таки. Вось это мой, до речі, улюбёны стиль, классицизм. Но я хочу сказать, вот, может, нехто думает, что мы все там поехали с Беларуси шукать некие новые архитектурные стили. Не, нам просто там место чамусьці уже не знайшлося. Ну, вот, занадто эмоционально любим Беларусь. Так, а цяпер, значит, даставляем ранішнюю порцыю мілаты нашим гледачам. Так, у адным з рэгіёнаў мужчына заўважыў ля аддзялення банку маленькае кацянё. Рашэнне прынята вельмі хутка, забіраем кацёнка да хаты. За такімі рашучымі дзеяннямі вот этого мужчыны і асабліва за яго сакавітай мовай давайте паглядзім і паслухаем. Ой, сябры, ну что ты тут сядзіш каля банка, да? Один. Чый ты, а? Банковский. Чый. Для банка. А вот это пытанне чый ты, як звёздачка, правда? Забери себе додому. Ну куды меня не мам, я так один. Это кот или кошка? Я не знаю. Под дождем сидел, мяукал. Котик, мяу-мяу-мяу. Ну вось. Лыкаючыя котики – это одно з самых цудоўных з'яў у свеце. Мы ўчора, до речі, абмяркоўвалі, вот, что... Его трэба цяпер зараз зарэгістраваць? Да. О, не забудьте, что с 1 чэрвеня... Чакаем чалавечак відэо, як ты кота рэгіструеш обязательно. Смотри, так, штрафы не обижай котика, да.
Ну і троху пофілософствуємо. Ведаеце, які час, такія і героі, так? Ведаеце, там, напрыклад, при Савецкім Саюзе вельмі Чебурашка. паважанымі людзьмі, сярод людзей. Че Гевара. Амаль былі самымі аўтарытэтнымі людзьмі прадаўцы ў крамах, бо быў дэфіцыт, і яны чалавек, маглі который дастаць стаіць что-небудзь. на сваім маленькім месцы, як прадавачка ці прадаўцом у краме, вырашаў лёс шмат якіх людзей. Так вось цяпер вот такімі вырашальнікамі лёсаў беларусаў ёсць кіроўцы міжнародных аўтобусаў. Обман. Ну, для тых, хто стаяў дзесяткі гадзінаў у чэргах на берасці Тэрэспаль або на літоўскіх межах і ведае, што самы галоўны чалавек гэта кіроўца, давайте паглядзім вось акурат про гэтых героев, это видео им и присвячается. Слушайте, все хорошо, только пассажиры жалуются, что вы не улыбаетесь. На границе простоим 20 часов. Нет, без паспорта я вас в автобус посадить не могу. Нет, порулить не дам. Ну, их, звычайно, ще й два. Один у них бывае вясёлы, а другі злосны. Ну, потому что мусіць быць добры і злы паліцейскі. Да. І злы, звычайно, вылазяць недзе адтуль, дзе ён спаў, і такі... Вы еще на Где межы. Ну вось, карацей, в ТикТок выйшлі беларускія перавознікі, таксама актыўны ТикТок вядуць і беларускія даішнікі. І вось яны здымаюць свае вот это правіла дарожнага руху, але ўжо ставіцца да яго неяк троху з крэатывам, каб прасцей данесці да моладзі правілы. І вось гэта правіла, як што трэба прышпільваць паскі бяспекі абавязкова. Давайте мы паглядзім і будзем выконваць гэтыя правіла. Вау. Ты даишься? Нет. Это дзяўчына, за якой там вот так вот... Я чамусь, як бачу якую-нибудь ведомостную такую силовую рекламу, одразу вспоминаю знакомитая «Белочка не курить, и ты не куры», которые МЧшники белорусские. Это был рай. Это был рай, да. Добре, дякую, Андрюша. Чакаем цябе з каментарамі гледачоў. Я нагадаю пытанне, якое цікавіць наш з гэтай раніцай. Якім спортом вы б хацелі заняцца? І што вас спыняе, якія вы маеце перашкоды? Нагадаю, что в конце программы Кристина Тимановская, самая хуткая жанчына Европы, наша выбітная спринтерка і чэмпіёнка, адкажа на ваши пытанні і сумневы. То бок сёння у нас інтэрактыў. Усе пытанні пра спорт да Крысціны будуць зададзены. Андрэй, непасрэдна я іх задам. Абавязкова пішыце. Так, Асіпович, Ліда, Крычаў, Баранавіч, Зябраўка. Я называю не проста беларускія месцы, але адрасы беспасрэднай пагрозы вайсковага удару па беларускай зямлі. Пагрозы, што за гэты тыдзень зрабілася больш рэальнай, чым калі-небудзь. Якая жудасная навіна. Беларускія і расійскія дзяды-дыктатары дэманстравалі свету такія свае ядравыя мускулы. Ці трэба гэта беларусам? Дакладна не. Ці ўсведамляюць беларусы, што аднак у выніку за гэты тыдзень іхныя гарады, мястэчкі, чыгункі, лясы, дарогі замацавалі за сабой статус легальнай вайсковай цэлі. Наўрад ці людзі гэта ўсведамляюць, поэтому глядзім падрабязнасці ў нашым сюжэце. Вайна. Вайскоўцы Беларусі і Расіі завяршылі сумеснае трэнаванне па выкарыстанні тактычнай ядравай зброі, імітацыі пускаў ракет і баявога бомбакідання. Это мы наносим удар Искандером, да? Аднак міжнародныя аналітыкі падкрэсліваюць, Менск не мае доступу да кіравання гэтым арсеналам. Увесь кантроль цалкам засяроджаны ў руках Масквы. У выпадку рэальнага канфлікту рашэнні будуць прымацца расійскім камандаваннем, а пускамі зоймуцца расійскія разлікі. Тэрыторыя Беларусі ў такім сцэнары проста геапалітычнае прыкрыццё. Пакуль асноўныя сховішчы застаюцца ў Бранскай вобласці, а спецыяльная база ў Асіповічах пустуе. Сам факт такіх маневраў аўтаматычна ўносіць беларускія аб'екты ў спісы цэляў для ўдару ў адказ. Вядома, прынамсі, пра два такі пункты: палігон каля Асіповічаў і вайсковы аэрадром Крычаў, інфраструктура якога адпавядае патрабаванням для размяшчэння найноўшых расійскіх ракетных комплексаў «Арэшнік». Пры гэтым у афіцыйных справаздачах ані слова пра бяспеку людзей. Ці валодае мясцовае насельніцтва інструкцыямі на выпадак ядравай пагрозы? Ці ведаюць жыхары, дзе шукаць сховішчы? І ці праводзіліся з імі грамадзянскія вучэнні? Адказ – не. Жыхары цэлага шэрагу гарадоў фактычна застаюцца ў зоне патэнцыйнай рызыкі без элементарных інфармацыйных інструкцый.
Менавіта таму міжнародныя арганізацыі рэкамендуюць грамадзянам самастойна падрыхтаваць набор экстраннай дапамогі на першыя 3 дні. У яго трэба пакласці запас чыстай вады і герметычную ежу працяглага захоўвання. Для абароны органаў дыхання і скуры ад радыяцыйнага пылу спатрэбяцца шчыльныя рэспіратары класа FFP3, плашчы, бахілы і гумовыя пальчаткі. З медыкаментаў важна мець йодыд калію, які прымаецца выключна пасля афіцыйнага паведамлення аб аварыі. І галоўнае – аўтаномны радыёпрымач на батарэйках, які застанецца адзінай крыніцай інфармацыі, калі знікне мабільная сувязь і інтэрнэт. Ну, мы чакаем на сувязі нашага эксперта, з якім мы збіраліся абмеркаваць вось гэтую праблематыку ядравых вучэнняў, візіта Ціхановскай і так далей, але праблемы сувязі эксперт з Украіны звязваецца з намі. Не скажу, што зона баявых дзеянняў, але Украіна зараз вельмі адчувальная, уразлівая Амаль адразу пасля заявы Лукашэнкі, што ён гатовы сустрэцца з прэзідэнтам Украіны Зеленскім, украінскі бок пацвердзіў хуткі афіцыйны візіт Святланы Ціхановскай у Кіеў. Да, а мы перанесемся зараз у беларускую Гайнаўку, у школу здаровага чалавека, ліцэй у Гайнаўцы з беларускай мовай навучання. І там у гэтым невялічкім мястэчку, што ў польскім Падляшшы, аж на 112 школьнікаў вось чакаюць выпускнога экзамену на беларускай мове. Экзамен абавязковы і важны, ён ідзе у так званую матуру альбо польскія атэстаты, павялічвае шансы выпускніка паступіць у добры універсітэт у Польшчы. У сям'і юнай беларусачкі 17-гадовай Сафіі ёсць цэлы рытуал, которым маці выпраўляе дзяцей на экзамен. Глядзіце рэпартаж з-пад экзаменацыйных дзвярэй. Ну что ж, дочка рано встала, поснедала, bo to тоже вельмі важное. I перед выходом з'їла ложку того właśnie maku. Бог допомог u uczowi. I siodnia, i poprzednie matury, bo jest u mnie jeszcze 2 doczki, które już kończyli nasz licej, to, że byli tak odprawiani przed każdym pierwszym dniem egzamina. U nas się mienia tradycja po prostu, że jakby ja sobie nie podumał, że moje doczki mają gdzieś inaczej uczyć się tylko tutaj. Moja siostra, ja, braty mojego muzyka, my się już szkołę kończyli. Nasz dyrektor, świętej pamięci dyrektor Iwaniuk, na jego my mówili Kalilaska. Z takim żartobliwym zawsze do nas podchodził, że wsiadu będzie dobre, napiszemy tak jak trzeba. I думаю, że dobre zdać, bo uczni, nastawniki, tak, jakby wielmi dobre przyszychowali naszych uczniów. W tym chodzie zdaje 112 uczniów, tolki mają wypускników. Białoruską umowę zdaje się 71 osoba. I do tego jeszcze mają 2 laureatów i 11 finalistów Olimpiady po białoruskiej mowie. I ja zwolniony z egzaminu z wynikiem 100%. Z egzaminu po białoruskiemu. U proszym chodzie było 3 klasy i tam było wypускników 77 osób. W tym chodzie, jak ja сказал, 112. Był taki moment, kiedy uczni wypisywali się u nas, tak, u naszej szkole i wiadomo, że mnogi skorzystali się z tego, bo to prosto wygodne, albo jeszcze, tak, po innych przyczynach, a teraz jakby mnoga mają uczniów, tak, jaki ja wyuczаю białoruską mowę, bo że mają teraz taki zakon w szkole, że usie powinna od 1. klasy do końca wyuczać. Na niektórych wyższych ustanowach liczyć się jak zamierzna mowa. U tym chodzie mają w uczeniu CKA na uzrowni paszeranym zdawała białoruską mowę. Każe, że jej przydaść się, тому że angielską mowę środnia amal się znają. Kiedy ona będzie miała wynik dobry z białoruskiej mowy na tym paszeronym uzrowni, no jest wielka jest szansa, że na to prawo postąpić. No, to jeszcze z godziną na pewno. No
i molić i gdzieś tam może do sklepu, troszkę inaczej zabyć się, coś tam starają się z kimś pochoworyć i trochę te emocje opali, ale taka dumka, pokane nie wyjdę z egzaminów, to jość. No, poprzedni egzamin, no ja na jej czekała u doma, tak? Jakby ona do mnie dzwonić, że mamo, ja już wychodzę, tak? No i to jest cały czas przed tym telefonem, przed tej informacją, все dziwisz się na te SMS-y, czy już wyszła, czy nie. No cały czas człowiek taki trochę tak w takim napięciu, no ale to chyba все батьки się przeżywają, no tak mnie zdaje, to takie chyba normalne. Светаў, Оу, ці чуеш ты гэты пошчак, быццам бы капуты па паркеце, тыдыдым. Хто то до нас так спяшаецца? а гэта ж наш Віктор Шукіловіч, ягоная рубрика «Рачанец». Віктор, але ж ты запыхаўся, відаць, ледзь паспеў на раніцу. Ох, тудух. Шановне господарство, вітання вам усім. Так, сапраўды, я сёння ледзь не праспаў раніцу з Белсатам. А каб шпарчэй прымчаць, дык запрог во сваю кабылку рабую. Машка, стой, не брыкайся! Во дзе гарачая жаробка застаялася ў стойле. На раніцу з Белсатам ляцела, дык аж падскоквала. Любыя мае сябры, а сёння ў нас сапраўдны рачанец. І гэта не толькі назва маёй рубрыкі, а сапраўднае вялікае гадавое свята. Сёмуха. Вы толькі вслухайцеся, як прыгожа гучыць сёмуха. Сёння яе святкуюць каталікі, пратэстанты, але варта падрыхтавацца і праваслаўным. Праз тыдзень сёмуха будзе і ў іх. І нават у коней неўзабаве будзе сваё свята, конскі вялікдзень. Іго-го! Ну, Машка, не іржы ўжо так. І ты дачакаешся свайго свята. І я не жартую. У Беларусі раней было такое свята, як конскі вялікдзень. Зараз пра яго раскажу, але пра ўсё па парадку. Пачнем ад сёмухі. А чаго ж такая назва? А ўсё проста. Сёмуха, бо ад Вялікадня мінула 7 тыдняў. А што ж мы, уласна, святкуем у гэты дзень? Новы запавет апісвае гэта так, што ў гэты дзень на сабраных разам апосталаў сышоў Святы Дух у выглядзе вогненных языкоў. Апосталы неспадзеўкі загаварылі на розных мовах, якіх дагэтуль не ведалі. Гэта быў знак для іх, каб яны пачалі распаўсюджваць Евангелле сярод розных народаў. Напэўна, вы хочаце даведацца, як раней нашыя продкі святкавалі сёмуху. Абавязкова трэба было умаіць, гэта значыць аздобіць зялёнымі галінкамі, бярозы, клёну, абразы, дамы пад стрэхамі, гаспадарчыя пабудовы і платы. Падлогі часта засцілалі сцяблінамі аеру, які мае антыбактэрыйныя ўласцівасці. Ёсць думка, што умайванне – гэта водгулле старых часоў, калі нейкія летнія боствы услаўляліся ў святых гаях і дубровах. Такім жа звычаем з паганскім радаводам з'яўляецца ваджэнне куста, калі найпрыгажэйшую дзяўчыну ў вёсцы аздаблялі галінкамі клёну і вадзілі з двара ў двор. Дзяўчына ў вобразе куста – гэта вось было такое жывое ўвасабленне духа расліннасці. Ейнае прысце было перадачай сілы росту і жыцця. Адзін з атрыбутаў сёмухі – гэта вянок. Абярэг ад нячысцікаў ды пошасцяў. Вянок – гэта таксама своеасаблівая карона, у якой кожны выглядае дастойна і паважна, і нават моя Машка. Раней дзяўчаты спляталі вянок і ў думках прымяркоўвалі яго да пэўнай асобы. Гэта мог быць ухажор ці нехта з сям'і. Вянок пакідалі на тыдзень на дрэве, а потым глядзелі, калі вянок сох ды пажух, капцы і кранты той задуманай асобе. Калі ж застаўся свежым, то ўсё будзе цудоўна. Пастухі ў дзень сёмухі звівалі вяночкі і вешалі іх на рогі каровам. Вечарам гаспадары за гэта надзялялі пастухоў рознымі прысмакамі і падарункамі.
Абавязкова на сёмуху раней ладзілі баляванні на прыродзе. Сям'я, сябры, суседзі збіраліся разам, расцілалі на траве абрусы, ставілі на іх талеркі з пачастункамі, ды пачыналі бяседу. Шмат дзе раскладалі вогнішча, ды пяклі 7 яйкаў, 7, ну бо сёмуха. А ў нас на Шмяшчыне такія пікнікі называлі маёўкамі. Маёўка – гэта не першамайскі мітынг, як можна падумаць, а менавіта таварыскае частаванне на ўлонні прыроды. У такім значэнні слова ўжываў і Якуб Колас. Вось што можам сустрэць у адной з апрацаваных ім казак. Ехаў пан на кані на маёўку, вёз ён з сабою усякай яды і закускі. Іго-го, іго-го. Ну, Маша, не ржы! Не забыў я, раскажу я пра тваё свята. Раней у аўторак пасля сёмухі спраўлялі конскі вялікдзень. Не, яйкаў не фарбавалі і ў біткі не гулялі. Проста не ездзілі на конях і не працавалі з імі, даючы дзень поўнага абсалютнага адпачынку. Жывёл чысцілі, расчэсвалі, ім грывай хвасты падладжвалі, мылі ці акраплялі вадой, каб змыць сурокі і хваробы. Кармілі лепшым сенам, аўсом, а часам нават дзяліліся з імі кавалкам пірага. Жывёлам давалі адпачынак перад цяжкімі працамі ў летні перыяд. Таму, Маша, не перажывай, што тваё не ўцячэ. Пачастую я і цябе пірагом, кілбасою, а хочаш, дык і чарку налью. Дарэчы, ці ведаеце вы такі выраз «сесці на коня»? Гэта значыць разлавацца, раз'юшыцца. Сусед сеў на коня, бо ў ягоным садзе ноччу ўсе яблыкі аблаташылі. Аказваецца, носьбіты расейскай мовы разумеюць гэты выраз інакш. Для іх сесці на коня значыць аказацца ў выгаднай сітуацыі, зрабіцца пераможцам. Дарэчы, напішыце ў каментарах, калі для вас бяспечна, ці ведалі вы пра такую розніцу. Усім нашым гледачам і глядачкам ад сябе і ад маёй Машкі я зычу добрай сёмухі і разам з сябрамі ды блізкімі адсвяткаваць. Выкарыстоўвайце гэты час, каб зладзіць пікнік, спатканне на грылі альбо прагулку на прыродзе. А мы паскакалі, Маша, ну! Ох, як класна Віктор гэта ўсё расказаў. Ты, даражэнькі, я вот што падумаў, што мы з табой, можа быць, апошняе пакаленне беларусоў, которые святкавалі сёмуху. Традыцыі купальня, бачыш, падтрымліваюцца, а сёмуху ніхто не святкуе зараз. Трэба нам нешта прыдумаць на гэта. Падумаем на будучыню. А зараз да новай тэмы. Дзякуй, вялікі Віктор, і табе з Машкой добрага падарожжа дадому. А мы пераходзім зноў у беларускі ліцэй Гайнаўкі, дзе выпускнікі школы здаюць экзамен з беларускай мовы. Ганна Каліновская калісь здала. Я ще дівна, того свого місця, до той своєї хати, яку побудував. Каліщі. Та ходячи туди, бачить, хати нема, хату розібрали. Частка дітей, і щораз їх більше, приходять до нас, які не відають навіть кирилиці, не відають літар. І треба їх навчити найперше цього. Яны, вядома, уже штораз менш карыстаюцца, на жаль, беларускай мовай і нават мовай па-свойму ў хатах. Некаторыя ўвогуле не карыстаюцца, бо ў іх няма такой традыцыі, а нават тыя, якія карыстаюцца, то больш яны чуюць тую мову, а гаварыць то ўжо адзінкі гавораць па-свойму. Я пераважна ўсе творы чытаю на ўроку. Так што стараюся, каб яны проста ведалі, што ў тых творах там ёсць, неяк таксама тлумачу пры гэтым, паясняю гэтыя гістарычныя моманты, прынамсі так паверхоўна, каб хаця яны неяк што там разумелі, чаму так, чаму такі менталітэт у беларуса. Хаця бы тая, многа твораў там апіраецца на мужиках, так і на іхнім жыцці. І трэба патлумачыць таксама, што магчыма гэта таму, што ўся беларуская літаратура і ўся мова ўвогуле адрадзілася дзякуючы беларускай творчасці беларускіх мужикоў, таму, што яны не выракліся сваёй мовы, сваёй гэтай спадчыны. Ён сапраўды ідзе 3 месяцы дадому, хаваючыся ад людзей,
Мой сын только у першым класе пачатковай школы, так что на беларускую мову абавязкова ходзіць, так что задаволены, любіць вельмі. Так что калі беларуская мова, то ён ужо шчаслівы ў гэты дзень, бо сёння беларуская мова. У школе мне падабаўся клімат школы, бо я uczył jeszcze u starym budynku. Tam byli skrypiucze schody, pieczki takie jak kaflowe. To taka siamijna atmosfera wielmi była. Ten budynek dla mnie nie, jak ja przyszedł tu w 2005 rodzie do pracy. Był nowym, nowoczesnym. Думаю, что той клімат сямейны астаўся. Калісьці маці цяжкіх жорнах здабытку даўнай старыны жытнёвыя малола зёрны, на хлеб духмяны, аржаны, муку матуля расчыняла, на квасе хлебным у дзежы, мясіла, ручніком вязала. Ты хлеб з дзежы не пабежы. І выпяшціўшы бохан кожны, паклаўшы на лапчасты хрен іх на лапаце, асцярожна, вязіла ў печку на чарен. А які тэкст? Новая земля. О, новая земля. Я тоже працую про новую землю. Часто появляются такие меркования, кому-то белорусская мова потребная, правда, на Беларусі ж не говорить по-белорусски, а тут говорить. Але ж кажу, що ми тут якби білоруси, і ми свою спадщину вивчаємо, своїх продків, і це треба так само усвідомляти. Та традиція і той язик, який ми повинні, ми, дорослі, переказувати своїм дітям, бо це є те, що нас виключає від інших націй. To, że my powinny honoryć, że my mamy swój język, swoją tradycję, swoje pieśni, swoje tańce. I właśnie dla mnie najważniejsze, żeby dzieci nasze w tej tradycji, w tej kulturze, w tym językowi wyrastali i kopsioje nie zanikało. Bo jak zaniknie się mowa, tradycja, no to jakby nas nie będzie. Ось ведаю цікавы факт пра гэты экзамен, што сафійцы на экзамене па беларускай мове патрапілася новая зямля Коласа, тое самае, што гадоў 30 таму здавала ў гэтай самай школе яе маці. Жадаем добрых балаў усім вучням Галіцкага ліцэя і усім выпускнікам у Беларусі. Вучыцеся, дзеці, здавайце экспыты. Жыццё самы галоўны іспыт. А з намі зноў Андрэй і з першай порцыі вашых каментароў ды пытанняў. Андрэй, што там адказваюць гледачы, якім спортам яны хочуць займацца і што перашкаджае? Так, спорту у нас там перашкаджае шмат што. Найперш махляры. В каментарах у нас завал махляроў. Сапраўды мы паднялі ў пачатку праграму гэтую тэму, і гэта вельмі моцна адгукнулася нашым каментатарам, таму што махляры хіба это тое самае штосьці, чаго не хапала беларусам для поўнага аб'яднання. Бо гэта было ўсіх, это вот яднае нашу нацыю. І вось... Я, да рэчы, не чуў, каб пад выглядам спартовых трэнераў праходзілі махляры. Хаця ўсякае быва. Да. Ну і вось і пішуць людзі. Памятаю, як мне тэлефанаваў ашуканец з нагоды замены дамафона. Яшчэ адна важная рэч. Дамафон, помніце, такі быў? Окны, што мяняць прыходзілі. І я адказаў, па якім адрасе вы будзеце мяняць мой дамафон. Яны кажуць, па адрасе вашай прапіскі. Але адрес так і не назвалі, вось так яго і раскрылі. Мне ніхто не тэлефанаваў, у мяне няма вайбера, піша чалавек. Але памятайце, што ўжо даўным-давно, да, раней заўсёды больш у сталым узросце людзям тэлефанавалі ў вайбер, але цяпер яны і ў тэлеграмах, і па відэазванках тэлефануюць, і дзе заўгодна. Проста па тэлефоне тэлефануюць. Хтосьці лічыць, што па вялікаму рахунку махляры працуюць у асяроддзі не самых разумных людзей, але гэта таксама ўжо далёка выйшла за межы. Ну, можна прачытаць усе кнігі на свеце, але слаба валодаць магчымасцямі і ведамі аб штучным інтэлекце, а вам патэлефануе па відэа сапраўдны ваш родны і як бы... І што? Махляры, яны ўжо тэлефануюць не толькі ў месенджера, але і на мабільнага аператара. Вось, это яшчэ адзін адказ на пытанне, таму што не толькі вайбер. А што ёсць такія махляры, которые прыязджаюць прямо дадому. З маёй матулі такая гісторыя была, здарылася, я яшчэ ў Беларусі быў, зводзіць мне, кажа: «Сыночак, мне ж такая выгода выпала, я ж латарэю выйграла». Я ўжо напружыўся, думаю, ну ўсё. І це, правда, і недарэмна напружыўся. Карацей, прыехалі махляры нейкія, кажуць: «Ой, вы выйгралі в латарэі, вот вам столькі ўсяго класнага начыння, тут всякія там міксеры нейкія, збівалкі, пасуды, там
перачніцы, але за гэта трэба заплаціць. Ну і ясна, што яна заплаціла больш, чым гэта ўсё ерунда гэта каштавала. Ну я ўжо не стаў яе расстраивать. Ну гэта класіка. Чайнікі всякие такія. Чайнікі нейкія такія, которые пальцем праткнеш. З дамафонам таксама па дамам ездзяць і прапаноўваюць купіць гэтыя дамафоны, збіраюць грошы, а пасля ніхто не прыязджае, нічога не ставіць. А так, дарэчы, бывае і ў жыцці, што рэальны дамафончык прыязджае, збірае грошы, не прыязджае. Таксама ёсць такія турфірмы, которые збіраюць грошы перадаплаты на вандроўку і пасля просто нічога не адбываецца. Я нават ведаю адну цікавую лічбу. МВД беларуская МУС. Да? Яны штодня, кажуць, рэгіструюць больш за 500 махлярскіх званкоў. Ну, званкоў, што людзі вось... А пры гэтым мусім разумець, што 500 чалавек, которые сказалі, што мяне абдурылі махляры, а яшчэ столькі ці больш прамаўчалі і просто нікому не сказалі, можа быць, толькі сваім блізкім. І вось народная мудрасць тады з нашага чаціку пішуць нам, што стаўцеся да ўсяго з засцярогай і ўсё пераправярайце. У цяперашні час нікому нельга давяраць. Это спрэчнае пытанне, і там в чаціку таксама абмяркоўваюць, ну як гэта нікому не давяраць зусім, ці што? А як тады жыеце навошта? Я мама, як тэлефануе, она мне кажа заўсёды: сыночак, гэта ты? Говорю я, а который гэта сыночак? Ну, не таму, што она забываецца. Яна дакладняе, бо 3 сыны, как бы, і могуць назваць там не наши імёны, а нечые, і на той скажа: ідзіце адсюль. А яшчэ, калі праз інтэрнэт, нейкі мой сапраўдны знаёмы, рэальна ён сам, піша мне ў тэлеграме і кажа: пазыч мне там $100, напрыкладу. І раней я кажу: а запиши мне аўдыёверыфікацыю. І он говорит: гэта аўдыёверыфікацыя, начытвае мне галасовое паведамленне і кажа: гэта я, сапраўды. Я так думаю: ага, але цяпер, аказваецца, гэта ж можна падрабіць. Так, штучным інтэлектам. Ну, я скажу так, я, напрыклад, заўсёды не адкрываю ніколі паведамленні, нават ад знаёмых, ад блізкіх сяброў, нават ад членаў сям'і, са спасылкай, не спытаўшы: привет, гэта ты мне нешта прыслаў са спасыл... Што гэта? Што па спасылцы? Потому что, ну, как бы, вот Света... Так, я была таким выпадком. Так. Открыла спасылочку. Сердобольная. Ой, девочку. Девочку трэба хворую спасать. Альбо проголосуйте за мою дитя, там, выступая там на концерте, конкурсе и так далее. И за финалем. Я заўсёды перапытваю, потому что, ну, его баня. Мне некалькі разоў тэлефанавалі з банку, наконт замены дамафона, з вадаканала, заменялі лічыльнікі. Калі пачынаю размаўляць на мове, то называюць мяне неадэкватнай і самі спыняюць размову. Беларуская мова, вось вашая зброя, якая абароніць ад махляроў. Але махляры махлярамі, хай яны прападуць, это ўсё махляры. Сябры, адказвайце на пытанне дня ўсё-такі ў чаціку трансляцыі. За вашымі каментарамі надалі сочыць Андрэй. І вось гэтае пытанне: што вам замінае займацца спортам і якім спортам вы хацелі б займацца? Я, конечно, захвочваю да пітанку, но, можа быць, гэта гарадкі, хакей шайбай, шашкі рюмачкамі з хадьба. Там чым-нибудь. А вось як сачыць за вами, новыя спосабы прыдумваюць беларускія ўлады. Цяпер праз аплікацыі беларускіх банкаў у тэлефоне. Ужо неўзабаве ваш онлайн-банкінг перастане працаваць, пакуль вы не адкрыеце яму сваёй геалакацыі. Такі закон прыняты ў Беларусі. Што з гэтым рабіць? Глядзіце. Усім беларусам у найбліжэйшы час давядзецца змяніць налады сваіх смартфонаў. Калі вы адмовіцеся дзяліцца з банкам сваёй геапазіцыяй, доступ да мабільнага дадатку будзе цалкам закрыты. Новыя правілы канчаткова набудуць моц з 1 ліпеня, але некаторыя фінансавыя установы пачынаюць уводзіць жорсткія патрабаванні ўжо цяпер. Першым пра непазбежныя змены кліентаў папярэдзіў Альфа-банк. Ужо з 26 траўня пры ўваходзе ў мабільны дадатак фінустановы на тэлефоне або камп'ютары з'явіцца запыт на доступ да геалакацыі. Даць дазвол трэба будзе ўсяго адзін раз, аднак калі карыстальнік прынцыпова адмовіцца гэта зрабіць, то з 1 ліпеня ўваход у мабільны банкінг для яго будзе цалкам заблакаваны. Гэтая навіна выклікала сапраўдную буру негадавання ў сацыяльных сетках. Толькі за першыя 2 дні пад паведамленнем назбіралася каля 650 эмацыйных каментароў. Абураныя кліенты заяўляюць, што пад соусам турботы аб бяспецы іх пазбаўляюць права на прыватнасць.
прыватнасць, а некаторыя пагражаюць сысці ў іншыя банкі. Аднак змена фінансавай установы не дапаможа. Гэта не асабістая хацелка асобнага банка, а патрабаванне Нацыянальнага банка Беларусі. Згодна з новымі стандартамі з 1 ліпеня усе банкі краіны абавязаныя ствараць так званы лічбавы адбітак кліента для працы антыфрод-сістэм. Гэты адбітак уключае ў сябе цэлы комплекс унікальных звестак, мадэль прылады і нумар IMEI, версію аперацыйнай сістэмы і параметры браузера, IP-адрас, выкарыстанне VPN, мову і часавы пояс, дакладныя геалакацыйныя каардынаты. Калі карыстальнік заўсёды заходзіў у банкінг з Менску і раптам фіксуецца паралельны ўваход за мяжы, сістэма імгненна палічыць аперацыю падазронай і заблакуе яе да высвятлення акалічнасцей. Прадстаўнікі Нацбанку і сілавікі тлумачаць новаўвядзення крытычнай неабходнасцю барацьбы з кіберзлачыннасцю. Штодзень міліцыя і следчы камітэт прымаюць да 400 новых скаргаў на шуканцаў. Тым не менш, незалежныя эксперты адзначаюць, што татальнае адсочванне GPS – гэта далёка не панацэя. Калі злачынцы выкарыстоўваюць метады сацыяльнай інжынерыі і псіхалагічнага ціску, яны вымушаюць чалавека пераводзіць грошы самастойна са свайго звычайнага тэлефона і са сваёй звыклай лакацыі. У такіх выпадках геапазіцыя ашуканства не спыніць. Затое для звычайных грамадзянаў узнікаюць сур'ёзныя рызыкі. Сфармаваны геапрофіль дакладна пакажа, дзе чалавек жыве, працуе і куды падарожнічае. Але выбару ў карыстальнікаў фактычна няма. Альбо поўная празрыстасць, альбо адмова ад сучасных фінансавых сервісаў. Сябры даражэнькія, раніца з Вілсатам па-ранейшаму ў эфіры. Ужо вось неўзабаве 10-я гадзіна будзе ў Воршы, Берасці, маім любімым Менску, у Волме таксама любімай, Загорцах, Станюшках, Міхалеўшчыне. У маіх родных Хойніках, Брагіне, на радзіме спрынтаркі Крысціны Цімановскай, Костюковічах і па ўсёй Беларусі. З вами Святлана Зеленковская і Анатоль Шырыль. Крысціна Цімановская неўзабаве будзе ў нашай студыі, прама тут і адкажа на вашы пытанні ды сумневы пра тое, як пачаць займацца спортам ці не варта. Варта. Пішыце ў каментарах, якім відам спорта вы хацелі б займацца і што вам, можа быць, мяшае. А цяпер мы рады прадставіць вам госця, што зрабіў неверагодна моцны, кранальны да слёз спектакль. Андрусь Прага, аўтар спектакля «Казкі замка». Вітаем вас, Андрусь. Добрый день. Добрый день, спадар Андрусь. Як пісалі пра гэты спектакль журналісты, ён сапраўды камерны і па форме, і па сутнасці, бо нарадзіўся ў камеры сумна знакамітай валадаркі. Андрусь, вы там былі ў 2023-м, здаецца? 23-й год, да. Да, і вось вы прынеслі з сабой... Что гэта вы прынеслі? Раскажыце, калі ласка. Ну, в 23-м оказался на валадарке, и времени оказалось там много. Поэтому в какой-то момент принял решение сделать спектакль прямо в камере, кукольный. И я сегодня принес вам показать некоторые составляющие этого спектакля. Куклы, декорации и то, из чего они были сделаны, если можно, я покажу. Из чего они были сделаны, распавядите, калі ласка. В камере практически ничего нету. Можно найти какие-то обложки тетрадей, коробки из-под порошка, кстати, очень символично, Мара. А с другой стороны, с внутренней получается валадарка. Это вы сами намалявали? Да. Так чакайце, давайте яшчэ раз абазначым каштоўнасць гэтых артефактаў. Андрусь, гэта значыцца, вось гэта ўсё, гэтыя картонікі, гэта ўсё вы прямо ў камеры, гэта было вам дасяжна, і вы зрабілі з гэтага дэкарацыю і паказвалі нават спектакль там. И показал спектакль, да. А что это за скрынка у вас там стоит? Можете распавесці? Скрынка, да, сейчас расскажу. Нейкая, можа, магічная скрынка? В общем, это почти детективная история. Я 1,5 месяца, когда перед судом, когда состоялся спектакль, и до суда оставалось 1,5 месяца, и я решил... что я этот спектакль обязательно покажу, когда выйду на волю. И я в каждом прогулочном дворике и в самой башне Валадарки собирал по кусочку
Их так можно было? Осколков кирпича. Нет, этого нельзя было делать. Приходилось хитроумным способом прятать. Я вот сейчас покажу вам кусочек. Побег из Шоушенку. И получилось это все вынести. Вот, например, вот этот камень, это из одной 4 башен, вот, которые знаменитые Владарские. Вот. Я думаю, что этот камень видел и Дунина Марцинкевича, и Куба Колоса, и других наших Это, отрывается, вы почали эту Володарку разбирать. Вот я думаю, после этого она и закрыли, решили, что туристы выносят ее артефакты. Где Андрус сидел, там половины стены нема. Думаю, она не просто так сыпаться начала, поэтому... Але смех смехом, як вы гэта вынесли? Ну, як вы гэта хавалі? Бяспечна казаць. Я могу рассказать это, но я же говорю, это такая практически детективная история. Вынести ничего нельзя, иметь с собой практически ничего нельзя. Да. Полный комплект. Вот, и перед тем, как ехать на суд, я решил такой сыграть, как это на психологии милиционеров. То есть я однажды видел, с каким отвращением они пытались переносить бездомного, там, везти в автозак. Я решил, что у каждого сидельца есть своя сумка, в которой они личные вещи могут переносить, только те, которые разрешены. Я решил, что из этой сумки просто сделаю мусорный ящик такой очень вонючий, собирал все возможные отходы, какие можно там, и старое белье, я его специально там под выход и не стирал ничего. То есть задача была, чтобы человек открыл сумку и закрыл тут же. И план сработал. Сапраўды цуд нейкі. І як паказ прайшоў у самой Валадарцы? Аншлаг и успех. Супер. В 2 словах. А вот, гэта ж не просто кавалачкі, нейкія сувеніры, да? Гэта частка рэквізіту самого спектакля. Як яны ў спектаклях яны граюць роль у гэтым? Да, этот кукольный спектакль я решил восстановить, сделать реконструкцию его спектакля. Сам по себе он небольшой, там 10-15 минут длится. Это колючки, да. И решетка. Вот. Наполнил еще спектакль всевозможными историями про людей, с которыми я там встретился, которые до сих пор там находятся. Вот. И... гэта маецца на увазе ў вязніцы недзе, да? Конечно, да. А лялькі? Что гэта у нас тут? Это... Я бачу решетка, двери нейкие. Да, эта история начиналась, что вот был некий дворец, он даже, видите, графский. А потом из этого дворца революция сделала тюрьму. Поменяла брамку и стала... Да. И даже название улицы поменялось, стало отныне не замок, а Володарка, для местных как хостел, тюрьма. Володарский это некий партийный был. Хостел, Шанхай, коммуналка. То есть вот такие есть слова. А что там еще у нас есть? Покажите. Я покажу вам афишу. Это спектакль. У спектакля афиша была. Люди дорогие, глядите, это афиша спектакля. Вось, причем гэта не там, гэта спектакль быў упершыню показаны у камеры, камерный спектакль у камеры у Валадарцы падчас таго вось перыяду, які праводзіў Андрусь у вязніцы. Рэальны артефакт. Ну і глядзіце, гэта вось яшчэ ў пацвярджэнне, гэта пачка нейкага парашку, вось правільнага ці што там. А можна? Да, так, лялек. Вот, да, сейчас покажу, пожалуйста, вот. Кстати, на них, если обратите внимание, там тоненькая линия такая перечеркнута. То есть я пытался сначала этих кукол отправить письмами, но цензура отправила обратно. Некоторых кукол, правда, даже не удалось восстановить. А что это за персонажи? Герой и пуговица. Герой. Мальчик этот герой, когда его встретил, это, кстати, сборная, очень много там молодых ребят было. Конкретно этот мальчик, он получил 8 лет, сейчас отбывает. А все персонажи на реальных историях? Очень многие реальные, большинство собирательный образ. Угу. Да. Я зразумел, конкретно вот эти девчонки, это... Можно поглядеть? Так. Ага, это разрез, это когда я их рисовал... Был человек вольный, а потом раз и потрапляя у турму, да? Здесь конкретно передавали привет и Марфе Рабковой, и Маше Колесниковой,
Ну, вот, третью я не буду называть, она сейчас в Беларуси. То есть вот когда я рисовал конкретно этих девчонок, я думал о них. І сюжэт гэтага спектакля, І главный персонаж. Ён такі атрымліваецца як бы ў алегарычнай казачнай форме. Сказки, да, вы насказательный. Головный персонаж. Да, это королечек-царечек. Мне вот гэта падабаецца больш. Вот. Пуговица. Есть вот такие вот адвокат, персонаж. Сказка сказкой, но очень много персонажей несказочных. Як там было ў гэтага класіка расійскага сказка? А як гэта вы все хавалі ў камеры? Ой, это все время было очень сильное напряжение, потому что каждый четверг по камере шел так: сегодня шмон, сегодня шмон. То есть шмон — это когда всех выводят с вещами в продол, в коридор, и проводят тотальный обыск, отбирают все, что не по списку ты обязан иметь. Вот то, что обязан, оставят, все остальное выкинут. И вот каждый четверг там было вот это напряжение, что придут и уничтожат. Ну, вот слава богу, это все. А калі паказвалі спектакль, як увогуле так атрымалася гэта? І як рэагавала ахова? Ці... Ну, как, я многого не могу говорить, поэтому извините мою паузу, добра. Поэтому я деталей не буду рассказывать, потому что... А где брали паперу? ПЦБ у камеры же забаронены, и паперу иметь нейкую не дозволено. Я и рассказываю. Нет, тетради для того, чтобы письма писать можно. Есть ручки шариковые, но это очень минимально все. Есть стиральный порошок. Это вот из того, что можно было. Вот веревочка, например, вот здесь. Вот она вот такая тоненькая. Она сплеталась. Люди там профессиональные вплетут из упаковок из-под хлеба. То есть да вот ладно. такие веревки, да. Вот она до сих пор у меня тут еще болтается, эта веревочка. Слухайте, ну а давайте узгадаем вашу прэм'еру першую. Як гэта было, калі, хто былі гэтыя гледачы, вось менавіта там? Здесь уже, на воле. Нет, там, у камеры, як гэта прайшло? Ці глядзелі вертухаі праз карбушку? Давайте я все-таки детали не буду рассказывать. Да? Люди, потому что в Беларуси, да. Ну, 4 разы прошли спектакли. И где яны были? Сейчас, вот в данный момент 3 спектакля в Вильнюсе у нас состоялось. 19 мая здесь, в Варшаве. Причем в Вильнюсе мы показывали в бывшем здании КГБ, там музей борьбы за свободу сейчас, литовский. Огромная благодарность, что они позволили эту премьеру осуществить. Здесь тоже в бывшей тюрьме на Мокутове, это сейчас музей политзаключенных Польской Народной Республики. Вот 29-го у нас следующий спектакль. У нас есть такая идея международного проекта, то есть мы хотим по таким знаковым местам, связанным и с оккупацией, с тюрьмами, и с КГБ, и, то есть насилием, репрессиями, вот показать и рассказать европейским зрителям про то, что сейчас происходит, прямо сейчас в Беларуси. Ну, зразумела, что кожны показ гэта не толькі новыя там дэкарацыі нейкі натуральныя, там музей КДБ, ці музей палідаволеных макотаў, да. Публіка. Хто былі гэтыя людзі, хто глядзеў, як патрапіць на ваши... Каждый спектакль, он абсолютно отличается от предыдущего. В Вильнюсе у нас было 3 спектакля, на первый спектакль пришли только белорусы. Мы плакали, мы обнимались, благодарили друг друга. Это было какое-то очищение. Мы поговорили прямо в тюремной камере. Мы собрались. Это опыт такой для белорусов. Прийти снова в камеру, это клин клином вышибить, то есть и оставить эту боль там, где она появилась. А последний у нас был для литовской публики, и это был такой потрясающий спектакль, но очень сложно передать этот опыт. И здесь, в Вильнюсе, в Варшаве, мы уже собрались снова белорусская публика, собрались мои друзья, знакомые. Это в 100 раз тяжелее было, потому что они знают меня одного, спектакль другой, было непросто. И вот 29-го уже будет польская публика. 29 травня аккурат.
это... Да. Поляки придут. А вы пропустили, ничего не сказали про глядачов другого спектакля. Это нет, там такой тоже был очень сложный спектакль. Там получилось, белорусы были, украинцы были, россияне были и литовцы. Там такой совершенно был международный спектакль. Как реаговали люди? Вы понимаете, белорусам контекст не нужен. Все, что я говорю в спектакле, они считывают и просто с полуинтонации. Международному проекту, вот этому, там, где мы собрались, интернационал такой, там очень тяжело было объяснять, почему это. У каждого свой больной опыт, они пытались примерять к нашему и находить что-то общее. Вот как-то мы искали так. А для литовцев там очень интересно было. Я просто буквально им объяснял, показывал куколку героя, рассказывал часть сказки, потом объяснял. Этому парню сейчас 8 лет, он отбывает в самой тяжелой колонии. Там, этот столько-то, прямо сейчас это происходит. И то есть они подходили после спектакля и благодарили, говорили спасибо. А как реаговали российцы, украинцы? Это был сложный спектакль, да. Мы его так эмоционально, так достаточно... Сложно слова подобрать так, чтобы точно выразить мысль. У нас разные контексты, это настолько сложно. Украина сейчас в войне, россияне, которые были там, испытывают стыд за это. У нас свой опыт, мы и тут виноваты, и здесь причастны, и у нас своя боль, и вот находить что-то общее, что нас может освободить, простить друг друга, вот что-то понять... Вот это был очень сложный поиск. У вас вельми цікавая кашулька расписаная. Да, у яе есть история? Да, есть история. В 2020 году играли дворовые концерты. Ну, мы вообще такой детский коллектив, всю жизнь работаем с детьми, выступаем с уличными выступлениями, концертами различными. Мы ездили на дворовые, и у нас была такая фишечка после каждого завершения концерта. Дети, взрослые просто на мне прямо так расписывали эти майки. И вот эту традицию сейчас... Энергетика всех да, ваших и сейчас выхованцев. вот, после того, как переехали в Польшу, мы ее здесь поддерживаем. То есть вот конкретно эта маечка, это из Вроцлава с фестиваля незалежной белорусской культуры. Вот зрители мне ее тоже расписали вот таким образом. Ну, на самой справе, это просто цуд. Столько артефактов вам удалось заховать, привезти сюда у Польшу. И камяни гэтыя, и реквизиты, гэтыя куколки, и гэты значок Володарка. Это тоже с Володарки настоящий. Ага. Да, артефакты, которые не могут не выкликать эмоции. Да. Ну, але вось мы таксама чулі, што вось вы ўжо расказалі сёння нават трошкі, што не толькі на гэтых канцэрціках дваровых выступалі, але вы ўвогуле лялечнік, куклавод, можно сказать, что занимались дзіцячымі спектаклями. И я чуў, вы от семейного формата не адыходзіце тут и в Польше. 14 чэрвеня будзе, здаецца, фест, так? Як что за фест? Расскажите. Когда мы сюда переехали в Польшу, мы как это, не откладывая в долгий ящик, решили организовать в 24-м, получается, году семейный фестиваль для белорусских политэмигрантов. Он был небольшой, но он состоялся. То есть мы на волонтерских началах пригласили всех, кто чем может, как поучаствовать в фестивале. И он получился. Потом в следующем году снова. В этом году он уже масштабируется, будет большой. Польские друзья нам подключились, решили очень так активно помогать. Площадка у нас, артхаус есть. Вот. И приглашаем всех, кто хочет прийти с семьей. Абсолютно будет теплый, музыкальный, театральный фестиваль, много разных активностей, локаций. То есть будет очень хорошо и весело всем вместе. Одним словом, сябры, приходьте на сямейный фест до Андруся. Я пойду с семьей туды так само и принесу, ведаете, что зараз я подымусь и нешночка достану за канапы. Вышедши с кадра, я покажу вам. Вот, як вы думаете, что это такое, Света? Это тяжкое, гляди, аккуратно. Я, напевно, здогадалася.
Так, сябры, гэта не просто там нешта такое. Гэта, канешне, у мяне там не з валадаркі, дзякую Богу, але вот гэта шары для пітанка. Да. Гуляеце? Я с вами сыграю. О, Это все. называется кашанет. У мяне, да, зялёненькі маленькі шарачак, гэта кашанет, пра яго яшчэ будзе расповед. Вот, на самой справе гэта спорт, дзе можна сур'ёзна спрачацца з-за шарыкаў, ганяцца па траве ўсёй кампаніі, пры гэтым ніхто не крычыць на суддзю. Пітанкам займаюцца дзеці, бацькі, бабулі, сябры, куклаводы вот могуць далучыцца нават, хто заўгодна, і нават людзі, якія проста праходзілі міма. Аказалася, што ў нас на Белсаце шмат аматараў пітанку, і мы загралі разам і знялі пра гэта рэпартаж, які зараз і пакажам. Пакуль большасць з нас зранку змагаецца са сном за кубкам кавы, гэтыя людзі ўжо кідаюць жалеза. Не, гэта не суровы кросфіт і не цяжкая атлетыка. Гэта пітанк. Гульня з французскім шармам, якая прама зараз перастае быць проста забавай і ператвараецца ў гарачы тренд нашых гарадскіх паркаў. На першы погляд, усё проста. Кідай сябе шары бліжэй да мэты. Але чаму тады дарослыя і сур'ёзныя людзі гатовыя спрачацца тут за кожны міліметр? Правила очень простые. Мы уже начали игру. В данном случае мы играем 2 на 2. Я с Буалемом, Анатолий с Даниэлем. Они выбросили шары сейчас несколько штук. Вот этот маленький зеленый шарик называется по-французски кошоне, то есть поросенок. Задача поставить, подкатить свои шары как можно ближе к этому поросенку, кашанету. Гісторыя пітанка пачалася яшчэ ў старажытнай Грэцыі і Рыме, дзе кідалі круглыя камяні на адлегласць. Спартоўцы таго часу нават разбягаліся перад кідком. Але той выгляд, які мы ведаем сёння, гульня набыла ў 1907 годзе на поўдні Францыі, у мястэчку Ля Сёта. Паводле легенды, адзін мясцовы гулец моцна пакутаваў на рэўматызм і не мог разбягацца. Тады яго сябар, уладальнік кавярні, прапанаваў змяніць правілы. Кідаць шары трэба было стоячы на месцы, зведучы ногі разам. На мясцовым дыялекце гэта гучала як педтанка. Адсюль і нарадзілася назва пітанк. Новы фармат так спадабаўся французам, што хутка заваяваў увесь свет. Вот в данном случае я иду, шар соперника Анатолия стоит ближе, чем ближайший наш шар. Моя задача подкатить свой шар ближе. Нездарма пітанк сёння называюць шахматамі на пяску. Тут трэба не проста мець вострае вока, але і пралічваць тактыку. Адныя гульцы акуратна койдуць шар на пазіцыю, а іншыя брутальна выбіваюць шары супернікаў. Пры гэтым пітанк максімальна дэмакратычны. Тут няма розніцы, колькі вам гадоў і якая ў вас спартыўная форма. Спаборнічаць на роўных могуць унукі і дзядулі. Для старту не патрэбны дарагія абанементы. Знайшоў роўную пляцоўку са жвірам у бліжэйшым скверы, дастаў сумкі набор шароў і ты ў гульні. Як я паспрабаваў першы раз пагуляць, гэта гульня мяне зачапіла сваім неверагодным проста настроем. Як бы ты не згуляў, з якімі б людзьмі там высокай ці нізкай кваліфікацыі ты гуляў бы там. Незалежна ад выніку, у цябе заўсёды будзе класны настрой пасля гульні. Бок пітанк, он, так сказаць, аб'ядноўвае людзей розных статусаў, розных плыняў. Калі вам надакучыў ранішні бег, а трэнажорны зал наводзіць нуду, звярніце ўвагу на вось гэтыя шары. Магчыма, менавіта пітанк зробіць вашу раніцу па-сапраўднаму азартнай і па-французску элегантнай. Спрабуйце новае. А у нас у студыі наш прафесійны кінаглядач Андрэй Кашперскі. Андрэй не граў у пітанк, але ён цяжка працаваў апошнія дні, уласна, як заўсёды, бо глядзеў фільмы канскага фестывалю і старанна выбіраў. Ведаеце, што самае цікавае для нас? Ведаеце самае што камедыі, пад якія можна пасмяяцца ўсёй сям'ёй. Усё так. І усім прывітанне. Прывітанне, даражэнькі. Чакаем твой топ камеды. Так, чакайце. І акурат учора скончыўся знакаміты Канскі кінафестываль. Самы важны і ўплывовы кінафестываль свету. І ведаеце, шмат у каго Канны асацыююцца з нейкім завумным, цяжкім артхаусам, змрочнымі драмамі і фільмамі, пасля якіх хочацца проста маўчаць. Але насамрэч гэта не так. Канскі фестываль вельмі любіць гумар. Вы і без мяне ведаеце такія суперхіты, як Pulp Fiction,
бяслаўныя вырадкі Тарантіна, паразіты Пона Джун-Хо, трыкутнік смутку Рубена Эстлунда ці нядаўнюю Анору Шона Бейкера. Усе гэтыя фільмы былі ў Каннах, амаль усе ўзялі важныя галоўныя прызы, і ўсе яны маюць моцны камедыйны складнік. Але сёння я хачу згадаць 4 іншыя фільмы з гісторыі фестывалю. Больш камедыйныя, менш відавочныя, але абсалютна выдатныя, смешныя, крыху меланхалічныя і светлыя. І пачну з майго любімчыка. У 2000 годзе шведскі рэжысёр Рой Андерсон прэзентаваў першую частку сваёй меланхалічна-камедыйнай квадралогіі – фільм «Песні з другога паверха» і атрымаў за яе прыз журы. Фільм зняты пераважна на агульных статычных планах. Акцёры, а дакладней набраныя з вуліцы непрафесійныя статысты, існуюць у кадры вельмі падкрэслена, тэатральна, з крыху гратэскным мейкапам. Тут няма звыклага сюжэту, а на першы план выходзіць атмасфера і смешная, абсурдная, часам сюррэалістычныя сітуацыі. Па настроі і канцэпцыі гэта вельмі нагадвае зборнік дасціпных рэкламных ролікаў для фестывалю «Канскія львы». Памятаеце, як папулярны ён быў у 2000-х? І гэта не выпадкова. Рой Андерсон да гэтага кіно некалькі разоў выйграваў канскіх і львоў са сваёй крэатыўнай і смешнай рэкламай. То бок, пачуццё гумару там выверана да міліметра. Наступны фільм, які я горача рэкамендую, гэта аргентына-іспанскі альманах «Дзікія гісторыі» 2014 года. Фільм складаецца з 6 навел, і гэта кіно пра гвалт, помсту, чалавечае глупства і расплату. Але гэта вельмі, проста неймаверна смешна і дасціпна. Калі вы любіце такія стужкі, як «Пасля прачытання спаліць братоў Коунаў», «З мяне хопіць» з Майклам Дугласам, «4 пакоі» ці баладу Бастера Скракса, гэта ваш 100% матч-вотч. Калі не глядзелі, уключайце проста зараз, нічога не чакайце, гэта цудоўнае і драйвовае кіно. Будзе вельмі смешна. І трэці ў спісе нямецкі камедыйны фільм Тоні Эрдман, рэжысёркі Марэн Ады, які трапіў у конкурс Канаў у 2016 годзе. Крытыкі тады назвалі яго адным з самых важных, крутых і смешных фільмаў фестывалю, хоць узнагарод ён, на жаль, тады і не ўзяў. Гэта камедыя пра былога настаўніка музыкі, які проста абажае прыколы, розыгрышы і падушкі-пярдзюшкі. Ён спрабуе аднавіць адносіны са сваёй дачкой, такой холоднай бізнес-вумен. І каб вярнуцца ў яе жыццё, бацька з'яўляецца перад яе калегамі ў жудасным парыку і з фальшывымі зубамі, выдаючы себя за эксцэнтрычнага коуча па імені Тоні Эрдман. Нягледзячы на хранаметраж у 2 гадзіны і 42 хвіліны, фільм глядзіцца на адным дыханні. Ён адначасова сумны, смешны і вельмі кранальны. А яшчэ менавіта тут упершыню паказала ўсю сваю акцёрскую моц цудоўная Сандра Хюллер, якую вы цяпер бачыце паўсюль. Напрыклад, у «Анатоміі падзення», «Зоне інтарэсаў» ці ў фантастыцы з Райаном Гослінгам «Праект Канец свету». Яе музычная сцэна ў гэтым фільме «Тоні Эрдман» – гэта асобны шэдэўр. Ну і апошні фільм на сёння. «Апалае лісце» культавага фінскага рэжысёра Акі Каурісмякі. Стужка была ў галоўным конкурсе Канаў у 2023 годзе і таксама ўзяла прыз журы. Гэта вельмі лаканічная і меланхалічная, меладраматычная камедія пра 2 самотных людзей у Хельсінкі. Яна працуе ў супермаркеце, ён рабочы на будоўлі. Яны сустракаюцца і спрабуюць знайсці суцяшэнне і каханне ў гэтым непростым жыцці. Карусмякі тут выдатны. Гэта вельмі такое смешнае кіно, але гумар тут мяккі, мінімалістычны і вельмі цёплы. Акі Каурісмякі стаіць у адным шэрагу па стылістыцы з такімі майстрамі, як ужо згаданы Рой Андерсон, ці Джим Джармуш, ці Кіра Муратова. І ўсе яны здымаюць вельмі светлае кіно, якое хочацца пераглядаць, бо яно дорыць надзею. Як бачыце, і рэальнасці кіно нават на такім сур'ёзным і пафасным фестывалі, як Канскі, бываюць смешнымі, кранальнымі і поўнымі надзеі на светлую будучыню. Усім добрай раніцы і выдатнага дня. І вам таксама. Дякую, даражэнькі Андрэй. Праз некалькі хвілін у нас у студыі будзе чэмпіёнка Европы Крысціна Цімановская. А цяпер паглядзіце, якія беларускія мерапрыемствы, выставы ды падзеі варта наведаць у бліжэйшы тыдзень. Можа, там і кіно ёсць, расказвае Наста Печанькова. Ад літаратурных сустрэчаў і кніжных кірмашоў да выставаў і вялікіх шоу. Варшава, Вільня і Менск рыхтуюць насычаны культурна тыдзень. У беларускай сталіцы да 6 чэрвеня працуе выстава жывапісу Алеся Фалея «Паміж небам і зямлёй». Праект пабудаваны вакол адчування няўстойлівасці і пошуку балансу паміж духоўным і матэрыяльным. Выставу можна пабачыць у галерэі «Белард» на вуліцы Карла Маркса. Уваход вольны.
Тым часам у цэнтральным батанічным садзе праходзяць дні бэзу і рададендронаў. Для гасцей падрыхтавалі экскурсіі па калекцыях, што збіраліся дзесяцігоддзямі. У Сірынгарыі сёння больш за 200 гатункаў бэзу, у тым ліку уласнай селекцыі. А калекцыя рададендранаў налічвае каля 65 відаў і больш за 150 гатункаў. Паспяшайцеся, экскурсіі будуць праходзіць да сённяшняга вечара ўключна. Яшчэ адна яркая падзея – харэаграфічны спектакль «Шаўковы шлях», зянне культуры і танцы зоркамі у музычным тэатры. Гэта маштабнае шоу, дзе класічны балет сустракаецца з усходняй харэаграфіяй. На сцэне выступаюць артысты беларускага музычнага тэатру і кітайскай трупы. А ў Варшаве ўжо 26 траўня пройдзе жывы выпуск падкасту «Паўгадзіны карды». Арганізатары абяцаюць шмат смеху, адкрытыя размовы без табу і новы склад вядоўцаў. На сцэне Максім Паршута, Ліна Цапава і Ліза Ветрава. У праграме таксама інтэрактывы, падарункі і тэматычныя сюрпрызы для гасцей. А 27 траўня ў новым тэатры ў Варшаве адбудзецца цырымонія ўзнагароджання прэміі імя Наталі Арсеньевай. У праграме выступы паэтаў, музычны сет гурта «Літы талер» і вялікі кніжны кірмаш беларускіх выдавецтваў. Арганізатары просяць гасцей дадаць у вобразы сінія і блакітныя колеры у традыцыйнай гаме прэміі. Яшчэ адна вялікая падзея – міжнародны кніжны кірмаш на стадыёне «Нарадовы», што пройдзе з 28 да 31 траўня. Там будзе працаваць беларускі стэнд «Салон вольнай Беларусі» з прэзентацыямі, аўтограф-сесіямі і кнігамі незалежных беларускіх выдавецтваў. 29 траўня ў межах кірмашу адбудзецца сустрэча з Алесем Бяляцкім, лаўрэатам Нобелеўскай прэміі, праваабаронцам і пісьменнікам. Размова будзе прысвечаная кнізе «Алесь» і досведу жыцця ў працы ва ўмовах рэпрэсіяў. Тым часам у Вільні стартуе серыя бясплатных майстар-класаў «Звязаная культурай». Гэта творчая прастора для жанчын, дзе можна працаваць з тэкстылем, вывучаць новыя тэхнікі і проста бавіць час у бяспечнай і цёплай атмасферы. Сустрэчы будуць праходзіць у цэнтры сучаснага мастацтва. Кожная пачынаецца з экскурсіі па выставе, а пасля практычная частка разам з дызайнеркаю. Далучыцца можна і з дзецьмі. Удзел і матэрыялы бясплатныя. Ну і вось мы чакалі і прычакалі. З намі Крысціна Цімановская, самая хуткая жанчына Еўропы, чэмпіёнка і шматкротная прызёрка розных спаборніцтваў рознага ўзроўня. Карацей кажучы, вот наша Крысціна. Хуткая. Вітаю вас, Крысціна. Вы толькі вярнуліся з трэнавальнага сезону ў Злучаных Штатах. Мы сачылі за вашымі трэніроўкамі, парадамі спартыўнымі. І скажыце, калі ласка, трэніроўкі гэта якія яны плён прынеслі, дасягненні, можа, асабістыя рэкорды? Добрый день. Да, я почти полгода провела в Америке. В этом году снова мы с тренером моим приняли решение о том, чтобы пропустить зимний сезон и попробовать полностью изменить мой тренировочный план. И все эти 5 месяцев я очень много работала над выносливостью и делала очень большие объемы тренировочные. Вернулась снова к дистанции такой, как 300 метров, 250, потому что последний раз я такие отрезки бегала года 2 назад. И 2 года назад это принесло мне очень хорошие результаты. Тогда я побила все свои личные рекорды. И, естественно, в этом году цель была точно такая же, она до сих пор такая и есть. Но в данный момент я думаю, что у нас все идет по плану. За полгода только 2 тренировки я не смогла сделать до конца, потому что они были очень тяжелые. Да, все остальное время четко соблюдала план тренера и очень надеюсь, что в этом году смогу очередной раз побить свои рекорды. А, до речі, от про рекорди. Поки тренувалися, там тренер замирався спідометром, були там, ці там з тим самим, як він називається, секундомером, чи були заявочки на рекорд? Я там была одна, без тренера, и у меня есть свой личный секундомер, я отсекаю себя сама. Конкретно задача, пока я тренировалась в Америке, у меня не было задачи быстро бегать, то есть там была задача скорее бегать специально медленно, но более длинные отрезки и на более коротком отдыхе для того, чтобы прокачивать выносливость. То бок, коли вы казали, что тяжкие были тренировки, то это, певно, пришлось медленно бегать. Да, да. На самом деле бегать медленнее намного тяжелее, чем бегать быстро. Но уже когда я вернулась
приехала сюда, я здесь уже нахожусь, я думаю, 3-ю неделю, и у нас была одна такая проверочная тренировка, которую я бежала на максимум, и удалось пробежать с результатом, с которым последний раз я бежала в 2019 году. Так а все-таки это круто на самой справе. Вот прямо, ну, але все-таки, а что тяжко для чемпионки? Что вот для чемпионки может быть тяжко в тренировках? Ну, очень тяжело бегать все, что длиннее 200 метров, на самом деле. Очень тяжело. Потому что выносливость треба. Да, особенно когда последние 2 года я максимум бегала на тренировке 180 метров, то выносливость, она как бы просела, и было тяжело снова входить в этот ритм, и то есть организму было тяжело адаптироваться, но где-то буквально через 2-3 месяца каждая тренировка следующая уже давалась легче и легче. Но нужно время всегда. А вось скажите, калі ласка, якія ў найбліжэйшы час у вас спаборніцтвы будуць і якія надзеі на іх? Ближайшие соревнования, кстати, будут 7 июня в Варшаве. Вот, поэтому все, кто в Варшаве, приглашаю. Поболеть за меня, поддержать. А где это будет? На стадионе на Праге Полудне, по-моему. Там есть новый стадион. И я хочу сразу с первого старта выполнить норматив на чемпионат Европы. Поэтому мне очень сильно нужна будет поддержка, потому что я волнуюсь, естественно, так как норматив это очень близко к моему личному рекорду. Но я надеюсь, что получится. Но если не получится, естественно, буду пробовать это сделать на следующем старте, но хотелось бы на первом старте выполнить норматив, чтобы дальше дошлифовать какие-то моменты и уже непосредственно готовиться к чемпионату Европы. Я хотел задать другое питание, но разумею, что меня глядачи не пробачат, когда я не задам питание, а чему в Америке ездите тренироваться? Там поветра, езжа, температурный режим, покрытие некие, ну, чему там? Я езжу тренироваться во Флориду, и там тепло круглый год. Поэтому, да, могу использовать просто погоду в своих целях. Я это время провела в Майами. В Майами было 5 разных стадионов, которые доступны для любого жителя. Соответственно, я могла себе выбирать место, где хочу тренироваться. А с тренажерными залами там тоже нет никаких проблем. То есть абонемент в зал стоит около $30. И в зале у них есть как огромный зал с разными зонами, так и зона восстановления. То есть там есть сауна, есть массажные кресла, можно себе всем пользоваться. И в целом мне подходит климат, мне подходит место. Очень нравится там тренироваться. Нравится погода, потому что в отличие от польской погоды там куда гораздо приятнее. Да, если я буду находиться здесь, то мне просто придется все равно периодически выезжать на сборы. И проще поехать один раз надолго и вернуться, чем каждые 3 недели заново там паковать чемодан. Я был в Флориде, мне тоже их климат очень подходит. Я не была, але уже хочу, коли вас послухала. Да, воздух свежий, океан. Ще і бегать. А вось скажите, калі ласка, вы не толькі чэмпіёнка, вы яшчэ матыватарка, трэнерка. Вось у чым кайф бегу? Ці становіцца калі-небудзь лёгка, калі бяжыш? Света собралась явно бегать и хочет, как вы ее мотивовали. Скажу так, что тренером тоже работаю уже очень давно. И сейчас, кстати, пока тоже находилась в Майами, я в ближайшее время запускаю беговой проект онлайн. И пока находилась в Майами, все это время мы этот проект готовили. Там же мы снимали тренировки. То есть это тоже была одна из причин, почему я полетела именно в Майами. Потому что мне нужен был красивый стадион, нужны были хорошие кадры для проекта. И все люди, которые у меня тренируются, и все, кто приходит бегать, я им задаю тот же вопрос, какой вы кайф получаете. Ответ всегда один: кайф, когда заканчиваешь бежать. А дальше, где ваши вот эти уроки можно бачить, на каким ресурсе? Это Инстаграм, это будет Телеграм-бот. Телеграм-бот, о, класс. И запуск мы, я думаю, что уже на следующей неделе планируем. Неўзабаве с Кристиной можно будет в Телеграм сустрэцца, и она вам расскажет про кайф бегу. Кристина, у нас бег популярны, и он как бы, ну вот, глядеть по марафонах и у Мінску, и у Варшаве, и по всем свете, их много. Организовывается их вельмі шмат. Марафонов, полмарафонов, и все более людей записывается на их. И это такой глобальный тренд. А с чего почать? Особливо тем, кто ніколи гэтага не робіў. Да. Ну, я трошки починал, тренировался там у Мінску. Ну, главное всегда это начинать аккуратно. То есть я знаю таких людей, которые вот решили начать и начинают сразу на максимум, и хватает на очень короткий срок. Здесь самое главное — это не выжимать из себя максимум в самом начале. Возможно, начать буквально бегать там 5, 10, 15 минут в день, попробовать сделать это стабильным, то есть 2-3 тренировки в неделю, обязательно уделять внимание хорошей разминке.
И очень важно тоже восстановление, потому что если человек будет только тренироваться и не будет восстанавливаться, то через какое-то количество месяцев он просто перетренируется, и у него полностью пропадет мотивация и желание вообще что-либо дальше делать. А вот кажуть, что трэба обовязково ходить еще и силовую тренировку робить тем, кто бегает. Это правда? Конечно, да. Те, кто хочет бегать хорошо, кто хочет бегать полумарафоны и марафоны, обязательно должен делать тоже силовые тренировки, потому что силовые тренировки помогают нам укреплять колени, спину, стопы, и эту часть тренировки желательно вообще не пропускать. Я ще ведаю, что вельмі патрэбна... Пробачте, я аккурат с пробежкой, Кристина. А вот, да, Андрей. Побольше с вами. Андрей принес. Назбирав коментарів. Я с пробежки аккурат 15 метров до вас. Довольно тяжко, складано мне дается. Спяшаўся, что Кристина сидит, пока ты допаўзеш, да? А я еще не догоню. Збяжыць, А я еще и не догоню. Ну, я нагадаю, даражэнькі, што Андрей Суджыч, он збіраў каментары ад вас, даражэнькія гледачы, каментары пра спорт, пытанні да Крысціны, як што пачынаць. Я толькі хацеў яшчэ нешта запытацца пра бег, пра трэнажорку. Вы, Кристина, сами бегали марафон? Нет. Не? Нет. Почекайте до 40. Да, подождем еще пару лет. Я думаю, что у меня уже есть такая мысль, что когда я закончу свою профессиональную карьеру, я хочу попробовать. Але ж гэта розная спецыяльнасць, як я разумею. Гэта абсолютно на іншыя рэчы звяртаеш увагу. Да, абсолютно другая будет подготовка, и я думаю, что вряд ли я побегу сразу. Возможно, понадобится полгода либо год на подготовку, но мне бы хотелось попробовать просто потому, что я хочу понять, как это вообще. То есть, что человек чувствует, когда бежит такую дистанцию. Перш чым Андрей задаць вам пытанне гледачоў, я не магу не задаць яшчэ одно пытанне ад майго ўнутранага толіка. Хто з герояў, хто са спартоўцаў, спартовак, бегуноў, тытулаваных вось за ўсю гісторыю для вас, ну, ваш кумір, образец? Ориентир. Не знаю, Хусейн Болт там, и, может быть, еще там, не знаю, с девчат кто-нибудь. Ну, еще с момента, когда я была подростком, и как только вообще пришла в спорт, моим кумиром была Элисон Феликс, спринтерка из Америки. Она бегала очень хорошо и 200, и 400 метров, и в том числе 100 метров. И вот я очень равнялась на нее, мне очень нравилось. Мне нравилась ее техника бега, мне очень нравилось то, как она прогрессирует. Вообще, мне кажется, у нее была одна из лучших техник бега, которую я в целом видела за все это время. Короче, вы поняли, будь как Алиса, и ты будешь как Кристина. Давай, Андрей, Ось аккуратно про колькость метров, 100-200, пишет один из комментаторов, что теперь стало модным носить фитнес-браслеты, вы ведаете, ну, давно, напевно, стало. Але ось ён непосредственно пише наш комментатор, что ему бронзалет не потребны, потому что он и так ведает, что до пивного ларька 174 ровно кроки. Але не про это. Ось пишут трудные, мабуть, кроки. Калі бегче, ты 174, але трошки худшей. Перед закрытием, так, да, і вельмі цікавіць наших гледачоў некаторыя пытанні, да прыкладу, ты як спартоўка прафесійная, ці любіш ты глядзець спорт по тэлевізіі і які? Ну, я смотрю периодически соревнования по легкой атлетике, когда я в них не принимаю участие. Мне, естественно, нравится смотреть спринт, мне нравится смотреть прыжки в высоту, прыжки в длину. И когда я смотрю спринт, нервничаю всегда больше, чем когда сама стою на дорожке. Особенно если, допустим, кто-то принимает участие из моих друзей, либо знакомых, либо человек, за которого я болею, то этот стресс намного больше, чем стресс, который я испытываю сама. А вот ось гэты стресс, аккурат пытанне цікавае, мне таксама. Нехта описывает вот этот стан подчас бегу, вы бежите там 20 секунд плюс-минус. Ну, 11 на 100, да, и 22-23 на 200. Так, и вот гэтыя супер короткие 11-22 секунды. Что адбываецца ў вашай галаве? Вот нехта описывае гэты стан як палёт або як выбух. Вось гэтыя секунды. А якое самае нечаканае падабенства або некая такая метафора у вас прыходзіла ў галаву вот падчас гэтага короткого часу? Зачастую, если мы говорим про дистанцию 100 метров, то зачастую я вообще не помню, как она прошла. То есть я просто помню выстрел и финиш, и все. И абсолютно ничего больше. И медаль. И медаль, да. А когда 200 метров бегу, то так как дистанция в 2 раза длиннее, плюс обычно мы ее с тренером раскладываем на участки, то есть 50 метров так, потом 50 так. И каждые 50 метров, естественно, в голове в своей я держу задание тренера, все контролирую, добегаю до середины виража,
виража, то есть у меня уже так, это середина виража, сейчас нужно так-то, так-то сделать, а там нужно отработать выход с виража, то есть эту дистанцию полностью в своей голове раскладываю, но Астос зачастую не помню никогда. А вот кажуть, что там, особливо на 100 метров, там раскладывается кожный крок, то бок есть значение, як менавіта ты... Это правда? Да. Если, например, не получился выход с колодок, ну, то вероятность финишировать первой уже немножечко снижается, да. Доля секунд. Да, там все влияет на долю. Яна рассказывая, а у яе вочы адреналином наполнены. А мне говорили, кстати, что когда я рассказываю про бег, про то, чем я занимаюсь, то что у меня всегда горят глаза. Горят вочи, говорит, реально, да, и это говорит о том, что точно занимаюсь любимым делом. Да. Ну то і, може бути, спитанечка сярэдняга нашага гледача. Ці варта змахвацца на марафоны, ці, можа, паўмарафоны, штосьці больш кароткія дыстанцыі, калі ты ў жыцці ніколі не бегаў, і ты трошку пасля 40, і ў цябе можа быць нейкая там лёгкая гипертония? Я думаю, что можно. Важно, естественно, делать это все с умом, плавно начинать, желательно иметь какой-то хороший план тренировочный. Кроссовки, напевно. Кроссовки обязательно, да. Я думаю, что лучше всего иметь тренировочный план от хорошего тренера, который очень давно находится в этой сфере. Безусловно, нужно проконсультироваться с врачом, то есть периодически проходить какие-то обследования. Но у меня в том числе есть клиенты, которые приходили ко мне даже 45+, и начинали мы просто... с силовых тренировок, с похудения, доходили не то что до марафонов, а доходили до забегов в 100 километров и выше. Мама родная. Да. Вот это была реклама. Добро, хорошо. Сейчас проверим, Кристина, какая вы тренерка. А покажите нам какое-нибудь практикование, не знаю, там на разминочку, глиностопа, там подтягнуть как-нибудь, что-нибудь покажите. Давайте покажу так. Вообще любому бегуну очень важно, чтобы у него была крепкая стопа. И самое, наверное, такое наше любимое тоже упражнение, которое нам постоянно дает мой личный тренер, это подъем, Анатолий, дорогие, просто подъем на одну ногу. Да. Это мне? Да. У нас иногда еще есть такая специальная платформа, которую мы используем для того, чтобы утяжелить это упражнение. Но самый легкий вариант — это просто делать подъем на одной ноге, поднять переднее колено перед собой, да, и стоять 30 и на секунд. Цыпочках? Я на абцассах, напевно, не Задержать 30 секунд равновесия. Нічого себе. Да, можна здається легко, а на самой справе, если вот на носок встать, то прямо я отчуваю, як икра. Вот да. это, и таким образом и укрепляем связку голеностопа, и также у нас работает икроножная мышца, и сокращаем риск травм. А я вот бачу, что бегуны ніяк так назад тягнуть, да, растягивают, икроножную мышцу растягивают. Как она расслаблялась, да? Да. Но мне больше нравится другое упражнение на растяжку. Сколько, Кристиночка, еще до вас пытанняў и про Майами, и про бег, и вообще про все. А кольки люди пытались, ну ладно, не буду сказать про что. Добро, что пришли до нас, мы вас чакаем еще. И глядите, 7 чэрвеня можем у Варшаве на Праге полудней поболеть за Кристинку. Дякую, Кристину, дякую, Андрей, напередзе лета. И давайте додамо яго трохи спорту, паветра, дорогу і здароўя. До побачення, наші цудоўныя гледачы. З вами были вядоўцы раніцы Анатоль Шырылін и Светлана Зеленковская. Ой, як мы вас любим! Мы передаем штурвал эфиру коллегам з навіну. Не переключайтесь. А зараз цудоўная песня. Трудишь думками у ночи мяне. По ярварыях дорога домов. Свои слезы у кулак. Яны не возьму тебе. Яны ще мусять чакать. Не покидай сліду на заснеженных дахах аэропортов. Бьются скидки слов, так незнайомо. Гляди, ты уже не застаешься одна. Тонким зроком завітає она. Панёная у люстерках кривих твоїх. Усё радей, ти усміхаєшся у їх. Карнавали, лихоманки весни. Прага голоду на прагу війни. Бонус треком телефонний дзвонок. Ти плачеш і знов